ega kabisa ega liga asa bwato mutando bomogongo elindararere kerararere mashini yebone mokonye kuya ni ebintu mu byo mubere kuna bigwenda kopa igo bali mu bwata abana bali bwate mechando baleta bantu bali mu bwate mechando yisema chansoni mogongo gusumbuete bacho gusumbuete ade mashini yega go konyero gwena yega muna munye roche kuruka pelti 89 pelti ngi yasana pelti yega mono ewe tokonya praira ekero mondo bwate program yenda maybe no bwate program ye chinyigo no bwate program ya fibroids no bwate program yo mogongo no bwate program ya magoko kyagero kero bwate program ya magoko no kubega guchiga ega pelti yega marwere yenda ngokonyire teria marwere yendoka usange no bwate program ya mareko program yega nabo kubeka mareko igoro baiga no bwate program yo moto nabo kubeka pelti ye buyege kokonye no bwate program yege kuba pelti nabo konyo skibije yege kero bwate program na bali bwate pressure muntu no bwata asima ke onungo gusumbwa kere nabo guskikwanye beka ega ekiagani gerengi ya mono asoko konye metandeyo neba nongo chinse nabo konyo sukya maybe kero bwata ne metando bichinse mo chanso nabo konye beka ega kero kwanye bekeire kwanye karansira buyega watrimbo gochama goronse nabo konye beka paka kero nye begete bensa kero kwanye bekire ya beirense kero bwate metando ya magorobono kwa beke getamba wata chaigoro gaiga pelti yega yago konye nere pelti yildu bwate ngi yagima ogotara nero gochandonse konye charge watu mekabuya watara nero yago konya metando ndo yonse bwate elinde koira na kolega siao ya kawaida nekene ina gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo mu cy'ubusungo asama gacho ahuru tawa sirirongo rya kabere iyo irange nebengi ya Kenya Women batari rero gose bakiresi mu gweterasi kinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kugwa kugwenia. Mugaso mia mwancho muligirira wa Getembe TV karibu sana sikionga chinse sana neveri chabono mugaso litukeriga ria Jumatatu chitariki 10 na AM mutinyo gatano iriteriane Matilda Obaigo nyaboke veni akoretera iga asinchira yebi manyereri karansoike tunyaregosa kukumanya asinchira iri ya bene nane kirongo chaka ekionga mugavana wa county ya Nyamira muske amos ikimumenyaribo nikubono aboririe abarai korase orugongo rwa Busi kubwaterana na boigo nabamenye korwa chinsinyo chonsi ase orugongo rwiga rwa Busi kaukwana ega chingaki arekwena na engora asenka yomuseneta we county ya Kisii muske Richard Momwima Onyonka mugavana Nyaribo nigatebire nerebuya kubwaterana anamono chingaki chiga amabirira agisiasa abere ga comment kana nigatebire gwetera so kubwaterana nali igisa kukyo mugusi kiranyale ukonyeka omugusi erangaki we must stick together. We must do what? Stick together. Ikiatu tabetia mtoto ndio kwa sauti ikiana chikura 1 million plus we don't get idea 200 so into the swing vote we can decide where the government goes. Yes. Not because of that benefit, privilege. We got to make an arm to make sure to what the cura as to what the insect conjecture. It is at the Mecca. I say, God, say, great since Yamateva, you know, you be here. You work together with the Jubilee.
Yo para mostrar con la liga ya oye. Para mostrar ya oye. Como la gente todo cara, tú la mandábamos. A gente que está como tú y tú te acabamos. Wama ya muy bueno. Wancho muriria kurwase serikali nene ritukorera rero chinsa cha mambe murai wensi ya Kenya Musike William Ruto nigo wono anyara gwetia machiko atatu ayo akorigereria amangana ao igati yabo nerichiko riokorigereria chi license cha bonchoreria aiga asensi ya Kenya na boigo abanyabiasara abanana banana satebire buna use kubwatikana nerichikerio rikorigereria na kibaranya rwakanera chi license icho anamuno ase emyaka 10 na boigo asense moyende kubwatikana na bakori emirimo baharia bagwakanwa engeri erinse yechibesa chiri bwa musini serichikerio rikorigereria na ki ebango eri manyakanete buna pay as you earn somono bwe Kenya morero gose pay niki erabeke gwakanwa ase abakori emirimo abo bemishara emeke niri chikolinde rikorigereria amangana yense ya Kenya kugendera kusukabusyo ase ogotumeka chinchera chiekerero rimanyakanete buna Technopolis bill. The first one, Your Excellency, is a bill that was introduced by the distinguished member for Molo, the Honorable Kimani Kuria, called the Income Tax Amendment Bill. The bill proposes to amend the income tax law to facilitate companies internal reorganization for purposes of ease of administration of tax and ease of doing business in the Republic of Kenya. It's a small bill, Your Excellency, only 3 clauses on publication in the Gazette. The Income Tax Act, the Miscellaneous Fees and Levies Act. The idea, Your Excellency, is to give certain in the upstream exploration of oil, but those who also pipeline. Your Excellency, public participation, a relevant ministry, that's the Ministry of Trade, together with the Ministry of Energy, petitioned Parliament. The licensing of our SEZs goes beyond the ordinary period of 1 year. They indicated that 1 year. Wancho murigire na kuro ase serikali ya nene ni gobono ende egikaro kemanyakanete buna Africa Forward Summit bono Kenya rochaka ritukuria rero bene ase umuchie o Nairobi egikaro bono kibwateranete gose gikurawa nense ya Kenya hakubwaterana Somurai wensi ya Kenya Musike William Ruto akubwaterana no murai wenseri ya France asigi karekyo barachie kurigereria amangana au egati ya barai baranyare gwikirana nkorwa chinse ange 30 kurwa ase chinsinya chonsi ime yense nasigi karekyo amangana kurigererirwa yengencho na amangana yogokina chinse chiri chibwate kirengekemo ase amangana uchumi na bwego kurigereria chinchera chogotumeka kuso utumeki bwe chinchera chekerero ili kugenderea chinse echiga na asense moyende kurigereria na kichinguru cyo muriro kiranyare korosiwa kurwa ase binto biria bitunjo kanene ubutumeki bwa AI gose artificial intelligence na kurinda chinyanja gose blue economy amanganande kurigereria na kichinse echiga kiranyare gwetingia ase amangana yobocheno ase amangana ari yoborimi ayege digitali na boigo kwegendereria gusuka obosio negikaro kegenderete gwika ritukoryankyo rero chitariki 11 na boigo ritukoryankyo chitariki 12 ase omuchie o Nairobi. Scène internationale. Et c'est pour ça que j'ai voulu me dire que aussi à notre échelle avec mon mari de participer à l'économie locale, créer, investir, créer des emplois. Na omonogeri we bunge enene omoske Moses Mbasika wetangula nikobono abwatukire gekuru getindi gochiase omurai wensi ya Kenya omukoro moske Uhuru Muigai Kenyatta na se wetangula tebire buna moske Uhuru Kenyatta na nyarete koewa emyaka 10 akanyara okoro oburai bwae asensi ya Kenya hatari gochandwa na barai wensi abakoro una omoske Mwai Kibaki nichinga kiecho nigatebire buna moske Uhuru Kenyatta nigarorekanire gwesonania ase amangana siasa eyo ekarekoreto mochando ase oburai wae moske William Ruto. Nyinyi mnajua
kwa miaka 10. Huyu rais wetu mstaafu mwenye anazungumza maneno mengi sasa, na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Mwancho murigirire kubwatikana no gwitwa ku murandi yomo ime ye county ya Nakuru nikobono murai wekema gya DCP Muske Rigathi Gachagua anyarire koro kyabuna egati ya chinka gose chamate chiria abancho babo bale abarandi bono cyacakire gutwara uboba kubwatikana no kubura kuburendi ase wikira nonye ase chikanisa Muske Rigathi Gachagua kagukona rituko rigoro nikobono anyarite korokia ukogechwa kwae buna serikali tiranyara kwimukia gitambukiro kende elio kwene kya buna bali baikiranitie gakoro ekyo banyara kwimukiriwa egitambukiro egetindi nechinga kyecho nigamuchirie ensemo yekanisa asogutatenena kwegerera abateneneri bechikanisa gose abarandia. And for the last 2-3 days I have received more than 100 calls from parish ministers and their spouses saying they are terrified. They don't know whether they are safe. Please take care of them. It was a very moving tribute by a child crying about the fate of their parents who serve God. I did place a call to our moderator, Dr. Mutahi Thego, 2 days ago. And I did, with a lot of respect, tell our moderator that I have received a lot of concern that this matter of this murder has not received sufficient attention from the church leadership. We must speak out. Because when you don't speak, people become very bold. They have killed our parish minister in Nakuru. Next day they will go for the Secretary General of the General Assembly. They will come for the moderator of the General Assembly. We must speak out. And let me say, it is unacceptable that the government is silent on this matter. We are having double standards in this country. This is a minister of PCA Church, one of the largest churches in this country. Wancho murigire na ase siasa yo kwamereria serikali nigobono mugavana wa county ya Trans Nzoia Muske George Natembeya esokirie na gutabona nigo arachikwenekia okorero okubwaterana nensemo ya Linda Mwananchi eyo ekorawa no museneta wa county ya Nairobi Muske Edwin Sifuna. Natembeya nigo atebruna ngwetera sokubwaterana abunoko anamono kurasoro gongoro wa Western kuranyare kwenekia buna abamenyi betinsemecho mbanyore abarai barabo yabakubanyora ase amatuko alebosio. Toto, tumesema wakati wetu wa kwenda kwa ile meza ni wapi? Ni saa hii. Tumeelewana? Ni saa ngapi kwenda kwa meza? Si ni saa hizi ni kwenda kwa meza? Na tuko na namba ya kutosha. Ile meza kama ni ndogo, tunaenda kuvunja hiyo meza. Kila mtu akae kwenye hiyo meza. Na mimi najua, sisi Waluya ni watu wazuri. Tuko na roho safi. Tukipata nafasi ya kuongoza taifa la Kenya, kila mtu atahisi kwamba ako kwenye taifa la Kenya. Ama namna gani?
Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Usema natembea atapigana na Sifuna, mimi napigana Sifuna kwa sababu gani? Natembea atapigana na Ososi ama sijui nani na nani. Hiyo ni siasa ya Wetangula na Mudavadi. Sisi ni watu tuko na akili ama namna gani? Tunajua matatizo ya Mkenya iko pande gani. Our individual ambitions must give way to the interest of Kenyans. Ama namna gani? Wanatembea ukitaka kuwa tu president na watu waumie ama ng'ang'ana mwende mwaguke Ruto apate nafasi ya pili, utakuwa mkisaidia namna gani? Sisi problem yetu ni kuondoa wancho murigiria ase siasa iyo no tugukorere kionga chinsa isano nebere kurinde gendera kurigiria Getembe TV na bwo gutubwatia ase mitandao yetu yekirera omutandao o Facebook ulio YouTube ogotonyora una Getembe TV chinsemo cha TikTok Getembe TV and FM pia mwana sana nere nyaboke ven koro ase bimanyerero na bwo nere Eugene koro ase studio ya kabiri kuruko Matilda Obaigo e aligania ase umoroberio o vibes on vibes.